Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kastamlatan, Bertaw. Inawaw, napudot man ang tiulom nanang. Apay aya, Di mo ka di makita tibadom anaurnong iti banyaw? labag to kadilat tananang. Kadon tao enton nagbuot amin ang Apay ngamin nga agraman pagsukatak at pagparikutan niyo. nalabosan ti kasta anak kao. Di kayo ka di madanagan nanang. At na panunot ko solusyon. Ay pag nga asim, Bertaw, di kagbalin adugyaw. Ultimo brief mo, siyak sa motor orayom amang ilaba. Saan mo tananang? Ako rin ngamin no makaasawa ak, di saan yun naparikot na ita. Ayawan latam mo kaun. Asino kumamot nga iti mayat amak asawa iti tawa sa daot Daman salud-sudok pare Vincent. Inawaw. O dada ito pare Bertao. Single ni Joy sa kasinsin mo, saan ka di pare? Di mo ibaga kursunadam di kasinsin ko pare. No, ibaga kaya kursunadak pare. Ay, adakan ka pare. Da kayo kan Joyce tagtungtong. Tulungan nak tuman pare. Tulungan nak kan kwa na tapno aklonan na kadagaws. Agdaton ka pa imod nga muna pare. Mabayag lang nagdaton ak pa pare. No mabalin lang kumakan mga sawak itan. Si kakit di mo't pare. Saan mo ta basta-basta ti makikalaysa. Basta siyak. Kaya't kunti mga asawa pare. Tulungan nagtuwan. Nag-text ka din kan katigayim ka o kasinsin Joyce. Asino agayim mo kasinsin Vincent? Ni pare Berto. Ay, uwan. Nag-text di kalman. Si kagayam tinangalaan na iti cellphone number ko kasinsin. Una, ta makaas-asawa ka nung around kasinsin. Anya? Sika ka no, ti kursonada na. Ay, nawaw. Di nakman ang awan akasta, Vincent. Single kayo mo tadwa kasinsin. Awanda kas na. Wan angam amumat kasinsin. Napili ak. Narigat nga tati maylaw ananya. Una yun day ta perfume mo, Bertaw. Anya ti makunayo na nang. Namanglo ka rin. Ay, nasobra nasakit iti agaw. Sensitibo kayo mo't ngamin na nang. Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay. Agsapol iti manukang niyo Tapno adan to mangilaba ka nang iti nagsukatak kan aglotro iti kanag. Anya? Tapno saan kayo nagparikaw? Mga sawa akaw. No kastagayam ti planom. Saan nga asawa ti kasapula manakaw? No makaasawa ak, di adan to may baon kaw. Saan kayo na may stress mangkit kita ka nang iti osar kaw. Ta adan to may simpa. Agyaman ak tayo manukot kang agdikta, Joyce. Awan ti rumbang nga pagyamanang Berto. Awan mat siguro, ti agungat. Ay, nawaw. Panagkunam ka di kat sumurotakken ka na dagungan. Si kakit di Ang mga nusyakto ti apaan da. Relax ka lang. Awan payamat no biyak. Ala, agpili ka nga rodan iti kayat mo kanin ta agurdertan. Ay, oraan niya ditan. Sa anak mata na arte. Sigurano ka? Wan, saan tayo mat asinsitibo na may papan iti makan? O sige, agurderak nga rodan. Ada akong tatang. Kumusta ba't nga iti daityo ka ni Berta o Joyce anak ka? Nasayat man tatang. Parag ko nakat.
Responsable mat ni Berto. Iso ka dete nang itulod kan ka itay? Tatang, nagtaksi kami anagawid. Ay kat nasaya at ano kasta anak ka? Padag ko na kat makaasawa ka matang. Di yun unaan atatang, tamang ano sana matuloy. Malawad ay. Ano sakdaguray anak ka? Makaurayak matkay. Ay, tanag sukatan man na Bertaw. Ilabak to yung bigat na nang. Ay, kargamot ay iti ayan ti malabaan, asaan akasta basta ibatim latan di tasalas. Uy, madamdaman to ka din na nang. Madamdama pa'y lang, aramidom kitday, tamangan numalipatan manan. Urang, apay nga minaya, nakaring kay pala ang katrabing. Una, tayo nururay ka. Ninanang nga talaga. Tanag sukatam ko na ka, lakay kan, saanan ang masapol ang maipalagip day taken ka. Anya ti kunam, Joyce? Nag-date kayo kan Berto? Beshi. Ay, nagado ang lalaki dita. Day tapay lang mat Aberto. Ha? Anyat kayat mo asawan, Carmela. Ah, ay kwa, ay sus. Lawan kun. Anya day jay aya. Ay nano para kanyak, Beshi. Ag-background check ka pa'y. Hmm? Apay kumapaylaan, kat kalugaran tayo mat daberto. Wala, kalugaran tayo ida. Ngam saan tayo mat nga agkakaaruba. Kasanulaangan, no adamat gayam tilamlamang na. Si kakit di mat beshi. Pagpanunutam kit din itidakas ni Berto. Kumusta nga pare Bertaw? Kumusta kayo niti kasinsin ka? Parak-parak ka damot pag-aasak iti kasinsin mo pare Vincent. Ay kat, nasayat ano kasta pare? Long table ton ti sumaruno. Iti san nga bayang? Adang tumat ti para labakan para luto kon pare. Oh, anya ti kunam pare? Andan tumat may baon kon pare. No kasta, kayat mo lagayam ti mga sawa. Tapno ada may baon mo pare. Ha? Ako pare Vincent. Sana kasta ti kayat mo asawain. Ay na pare. No kasta gayam ti planom. Saan nga asawa ti kasapulam? Babaunin. Uy, babaunin ti kasapulam pare. Si kakit nimot pare Vincent. Sa bali lang tinagawatam itimbaga. Sana katulang pare Bertaw. Ay, awan maun Bertaw. Bigat ng agbogbog kayo nanang. Apay aya. Awan ka di mo ti kunam alabaan mato'y sapatos mau, ah. Mapunasan lang dahito nanang. Ay na, jak amaw no niya ti aramidakan ka. Oray agluto, awan mo ti kunam nga agluto ka. Nawaya ka mo, ngam jak amaw no apay asaan ka nga agunay dito'y balay. Kaslag bir-biro kayo mo diti pagpungpungtutan nyo nanang. Wala, tamaw mo akaun. Iso nga ro da mga sawa akong tapno at may baon diti balay. Ayawan, kaasin taw ti maasawam no kastalaan. Trabaho na kiti babae dahito nanang. Ti mga sikaso ka na kiti asawa da. Ano usan nyo pala yawid kunton ni Joyce diti balay no ko. Ah, no maamuan lang ni Joyce data. Awanan na, ma-turn out jay tao kan ka. Mga sawa ka, tapno adda ti para labakan, para lutaw. Anya aklasay ti kapanunutan dayta, Bertaw. Anya ti kunam kasinsin Vincent? Ay, jak nga ro ekspektaran. Akas ni gayam ti plano ti kumpare kasinsen. Idi, kasla kayat mo nga aklo nag-adagos ni Berto. Ngam ita, kastamat tan ti bagbagam kanyak kasinsin Vincent. Wala tadyak kayat amailawaan ka kasinsin Joyce. Ang mga nusak tupay kit di ti pabasulam. Pasensya ka na talaga. Jak mat amo akas di gayam ti plano ti gayam ko.
Okay lang kasinsin. Maawatan ka mat. Hanggang pada sa makasarita kasinsin. Amangan ket di no gumagot no sikat ti mangibagakin ko na. Nangag ko ngamin abugbog kawan ni Nana Flor itay limabasak iti paraangan da. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Nana Flor. Sa dino ti papanan niyo. Ay, mapanak man pa'y iti ayan ti kumaray. Maestre sa kuna yan, ijay balay, Carmela. Apay ka di, Nana. Talaga sumakit ti ulok iti dayjay abirtaw. Laklakayan adina amaw ti aglaba iti usar na. Ultimo aglutaw, di na pa'y matmaramay. Anya, kaasin taw ti maasawa na no kastalaan. Sapay agdat-daton ken Joyce agayim mo. Kayat na ti mga sawa, tapno adda maibaw na. Ay, kunakun ket. Pudno at talaga ti atap ko. Nukas tala ang gayam, saanin ang mga sawa? Agbirok laangan iti katulong aswelduan na nana. No siyak amis mo nga inana kat maumoman iti kastangar aramiden na. Kasanon tula nga ti agbalin nga asawa na. Di kamutin makaisam, Beshi. Pampanunutak nga ron tinaybaga ni kasinsin Vincent, Beshi. Anya timbaga na aya. Isugayam ang nagdaton ni Berto kanya. Tapno lang ada para labakan, para luto na. Kastamot lang ang tinakunan ni Nana Flor kanyak idinasabat ko. Anya? Nasadot ka no, Beshi. Di na amo ti mangilaba iti usar na. Di na pa'y amo ti agluto. Iso ang makaungot ni Nana Flor kankwana. Naglukon day dya a tao. Di na pala idiritso kanyak ababaunan gayam ti kasapulan na. Kaya't na siguro ati makalibre, Beshi. No agasawa kayo, di pagsirbam laangan. Saanin nga agparikot iti ipasweldo na kan ka, taagasawa kayo. Ay, jak mat ipalubos Ti kayat ko, kat jay kumamat lalaki akas kanyak anagagat Lukas ka ni Berto ay sos saanan gayam. Aramiden naktukit din nababaunan na. Kumusta kan, Joyce? Di mo ba't replyan na text ko kin ka? Nadamag ko para labakan para luto ka no mati ka sa pulang Berto. Ay, na-misinterpret na lang din bagak, Joyce. Nailawan ka kano anang ibaga iti kasinsin ko, Berto. Uray ni Nana Flor, isuka no mat tinaybaga na iti gayem ko. Sana po't no ta. Pasensya kan jak kayat nga ituli mong tiagdaton kanyak. No kasta ti mindset mo, may salang ti may bagak, Berto. Babaunan ti biro ka, saan nga asawa? Lenggam kumamot ti palawag ko Ay nawaw, jak kayat ti sadot, Berto. Pagbalinan naktulakit din nga instant katulong mo no agasawatan. Kayat mo sa laang mati makalibre. Unay kayo mo't nanang. Ay nawaw, awan ti dakos iti na ibagak, Bertaw. Ibagbagak lang ti pudnaw. No planom ti mga sawa, tapno adda ti ibabaon mo, di kalatan mga asawa. Imbes nga da naman namak ko ni Joyce. Na-turn off kit din di tao. Si kamot lang ti makagapaw, no apay na-turn off ni Joes. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan ti may salalakay? Saan matakasta ni tatang mo kag? Siyempre, sa bali ni tatang, sa bali akmat nanang. Sa maysa, saan ka di a responsibilidad na kita asawa a babae, apagserbyan na kita asawa da. Nakalaysa kami kan Joyce, di mayat. At nagtrabaho dito balay. Sana na masapol ang masweldoan. Ayawan mon, Bertaw. Talaga saan ka ang makaasawa no kastalaang? Saan batal nga umumay ni Berto dito balay, Joyce, anak? Saanan tapinasardeng kon tatang. Ay nawaw, apayan anak ka. Para labakan para luto ti berberukan na tatang.
Babaunan ti kasapulan na, saan nga asawa? Si kakid di may. Kasta talaga, no agasawa kayaw. Pagserbiya man nila kay Mau. Wen, amok day tatatang. Ngam sa balimot nga rod ti mindset ni Berto. Ti agastawa katrumbang nga tinulong. Saan anasayat nga agbalin ababaunan ti maysa. Agdatdaton pa'y laeng kastan ti plano na. Naglawag akayat na laeng ti makalibre tatang. Pang-asim pare Vincent. Tulungan na kay ti kasinsin Mau. Para labakan, para luto, ti kasapulam, saan ka de pare? Babaunan, ti sapulam, saan nga asawa? Ako balbaliw akong pare. Sayang pare. Kurso na nakakumamot ti kasinsin ka. Dapo takas tamad gayam ti planom. Imbabawi na ang. Ikari ka taktiak balbaliw pare. Di ka matanagan. Naklunan nakti kasinsin Mau. Ag tinulong kami daw. Saan kong aramida na babaunan ti kasinsin mo, pare? Ti kasinsin ko, tagdesisyon, pare. No, ti panagayat na marikrik ng parakin ko na. Ipanagnak mo, apudno ti panagbalbali mo. Panagnakam nga asawa ti kasapulam, saan ababaunan? Mga sawa ka tapno adda ti katulungam, saan kat atapno adda ti aramidem ababaunem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.